Parlok, alengin ya sengap sipang. Ya ki kubor na kitup jingtim. Ke UDP, bat ke PDF. Kisupen tame ya upat ba. Man ya teli kiseng rulum. Ong ba ardan. Shulong leber nrutreng. UMLA wedang sakjit biang na kenong krem konstituensi. Uba ardan milar basayumot. Ha kalak sengiblay. Kata kan riutrek leber arhajar arpulai. Ulaong. Bana kaliang keseng Voice of the People Party VPP. Kindon baik ha kaliang persya. Ha bekren hadin belawai kejing bam semai ki MLA. Ha ki yang derbar tauan. Halor kejing laik penyeso ke UDP bat ke NPP. Na kebenta bentau surkar temai. Ulaong ba kiseng ki basa kindon baik ha kaliang persya. Uba arden ulayutu. Bana kejing duna kejing bun pan. Keseng UDP, ke klem lak syuk ban penbiang, ya ki MLA, na ke benta ban wanra, ya ke sorkar seng riulum. Na kata, ulaong ru, ba kejing pet no, jong arngut ki MLA ke HSPDP, men ha ke lai terik, kidai tang kidau, ki basyutau, bat ki balapan krek lupa. Halor kejing iki, kiseng balang ban dawatau, da ke sorkar seng riulum. Uba arden ulaong, kani baro kesyong, ha kejing perkat jongki. Ngila lek ha kijing ilang ba lakot da ke UDP bantawe ke sorkar seng riulum. Henry kila jak shua ki MLA na ke seng HSPDP. Henry men hanin ke sengi ublay la syu pentip yangi tang daki katu katne minit shua ban mi kilat patai kubor ba ke UDP bat ke PDF kila lek kersan ya ke seng NPP bat BJP. Namar pembiang ki numbers. Ulaong, ulai, jingiro ya director, ubal tebit sisa, manchna, ya ke drama lengkot, kat hadu, ba kelakut, tang ban syupen thame, ya ki paj ba, man peni ya ki, ba kila persyang, ban ya teli kiseng riulum. Ula kentu ya ki paj ba, nang ni sekhmat, ba kin jit bej, ya keseng, ka badon nong rim, ka bom kela ketin. Ladang idon, ha kesorkar, ngidai bandon, halor ke nong rim. Ladang isyong ha keliang persya ru, nginra, ya kimat, ki bakia, jong kejaj benriu, ulaong. Kublai shibun.